trebalo da predstavlja poteškoće za Lidiju Lapajne. Ipak će ona morati prošle godine osvojio drugo mjesto, taj Perica koga smo pomenuli malo prije kao potajnog favorita. I sad vrlo sigurno, rekao bih na isti način kao Samratanović, s tim što je Samratanović imala manje sreće, letvica koju je ona zakačila ipak pala. Lidija Lapajne je imala tu visinu sasvim sigurno. Lidija Lapajne u prvom pokušaju na visini od 181 cm. Takmičarke kad dođu na tri, još imaju 3 kruga. Daljina negdje oko 15 metara. I u trećem pokušaju Lidija Lapajne je uspjela na 181 cm. Treba reći u ovom trenutku da 1000 metara, Mara Mićanović, Sloboda Tuzla. Kako se letvica diže, izgleda da se Lidija Lapajne sve više zagrijava. Vidjeli ste u prvom pokušaju na 183 sigurna. Lidija Benedetić, odnosno Lidija Lapajne, drugi pokušaj 185 nije uspjela. Snimak skoka Lidije Lapajne 185. Lidija Lapajne se primakla svom ovogodišnjem najboljim rezultatu 189. I nije uspjela Lidija Lapajne.